Ngilimekelela kuphina kuphila nibukela khona eMNTV channel. Mina ngumsizi mina, umfana kaNtshangazi. Ngiphuma ngapha kwaNongoma. Namhlanje angihambi ke ngedwa. Ngihamba nensizwa yangapha ngakithi kwaNongoma. Angizokuyichaza ke lensizwa ukuthi iwubani ngoba abantu abaningi bayazi. Kodwa njengamanje ngifuna ukuthi kube yiyo ezichazayo udla lezi ezithafu nakadli lezi ezithafu. Akadla ama-2000 udla lezi ezithe uqina qina. Njengamanje ngihlezi naye njengamanje umfoka baba ngizocela ukuthi ubingelele kuphela. Uthi nje sawubona. Ngiyabingelela kwi-MN Channel TV. Ngiyuzondwamadixa mina undebe zengane ezikhula mawala ngoba ijaha ukwenziwa. Ekhaya kulapha kwaNongoma ehlala Nkosi isigodi engisakhele. Ngakhele isigodi sasematheni kodwa kisigojana sami. Ngilapha eBhungu. Bayibethi kabanye kusebhungelisha. Mfoka baba angisiye mina umuntu owazi uku-interview abantu nomuntu owazi ukukhuluma nje nowazi umuntu okubheka camera. Ngicelile ukuthi sisondelane sibe sobabili sisebenzisane njengomkhaya wami. Izinto engiyibonile kuwe ngiyibone ngathanda ngabona ukuthi hayi insizwa le ephokophela ukuya phambili. Njengamanje ngisacela ungichazele mfowethu ukuthi isiphi isona sizathu esenza ukuthi uzenze nje uyibone ukuthi wena ungaba uMC. Ngihlale phansi mfoka Mgazi ngabuka. Kuye kwenzekeke abantu bengakholelwa kuwe noma wena ukholela kuwe ngokwakho ngokwesiko. Uthola ukuthi wena uyayihlonipha, uyayinikeza ithubo oyinika lona lokuthi yazi empilweni yami ukuba uMC noma ukuba yimi ngingakwazi ukuthi ngikwazi ukuthi ngumele. Abanye abantu ke baye bengakuboni ke lokho. So kuye kwenzeke kufika isikhathi lapho uthola ukuthi khona kuqashwe oMC noma kubhukhwe oMC ngoba ilona gama lisebenza leli lokubhukwa. Yizeke lingekho kuleli lethu ulimi lokuncela ebeleni. Kodwa kuye kuthiwe hayi bangibhukhile. Kuye kwenzeke uthola ukuthi babhukha umuntu egcina umuntu engasafiki. Uma engasafiki lo muntu bese kuthiwa hayi ntshakala ngoba wena uyakwazi ukukhuluma noma wena ubesaba abantu awusibambele la. Bese kufika esigabeni sokuthi ke ngiyayenza lento kube khona umuntu kusasa ovuka ekseni ethi ngiyithandile indlela ophathe ngalo lo lahlelo noma ngiyithandile indlela o-addresse ngayo abantu noma owenze ngayo lo yamcimbi wabasezingeni. Yikho sengivele ngabona ukuthi futhi kahle kahle mina ngingaba uMC mina ngokwami. Yikho sengifisa ukuthi ngelinye ilanga kwenzeke ukuthi ngilithole ithuba lokuthi nami ngibe yimi nje ngingaphoqeleli ukuthi mhlambe bengime emva kwesihlangu somuntu othize. So yiyo lento Mgazi yenza ukuthi ngikholelwe kumina. Uqinisile mfowethu yazi lonto leyo into engiyibone kuwe ngiyakwazi ke mina ngikwazi nje sabhude emakhaya. Usewunkinsela ungakabi uzondoma. Usewunkinsela ungakabi uzondwamadixa. Ngikwazi nje kudala ngabona ukuthi lento okholelwa kuyo into nami engikholelwa kuyo ukuthi yenze ukuthi umuntu ebe khona nje endaweni efike eqhambisa indawo. Ngeke ngakubona upostile lapha ngokuthi uthanda ngelinye ilanga ukuthi uhlele umcimbi. Izathu salokho yini ucabanga ukuthi ufuna ukuhlela umcimbi futhi uzokucabangele ngakini ngalesikhathi futhi ayikho imali ethena ongabhadala ngayo abaculi. Isiphi izathu senza ukuthi ubone ukuthi ungenza leyo nto leyo futhi yini into ongayidinga komunye umuntu oseceleni ngale kwami nje ukuthi sisondelana oba mina kusithi ukuthi sisondelene nje mina ngazana nawe njengomfowethu hayi ngebusiness. Isiphi izathu esikwenza ukuthi ubone ukuthi lo mcimbi lo ungaba impumelelo and uyafisa ukwenza. Uboneni yini lo izwile kuwe? Ekujuleni kwenhliziyo yami mfoka Mgazi. Kuye kwabakhona ubaba laphana umfazi omnyama nezingane zakhe wayesho njalo uma eyibiza. Makhelwane. Enye yeyinsizwa leyo ewuthathile uMaskandi yakubeka kulesi sigaba osukuso njengamanje. Kodwa ke angisho ukuthi kunomuntu ogxoba umfazi omnyama ngeinyawo kodwa sengimbona mina engasanakekile. Sekuye kubuhlungu kimi ukubona amaciko akithi kwaNongoma ngoba akhona amaciko kwela kithi. Bakhona ostability odume kakhulu ngengoma ethi mnandi intshebe futhi othi mayefika estage kucaca ukuthi ya uNongoma usufikile. Kodwa ke begcina ekugcineni bengaqasheki noma benganakeki kubahleli bemcimbi. Kwesinye isikhathi ke thina ke masisi siyazama ukukhuluma evelethe umuntu owumhlelo omcimbi othize ethi hayi yenze wakho umcimbi bese uyabaqasha. Uqinisile mfowethu kodwa khona into la ngifuna ukwephula khona. Ayike ngifike kulela zinga labubo. Ngisho mhlawumbe ucabanga le ndlela ocabanga ngayo nawe.
mina kulelazi ngalo baba umfazi omnyama bahlale umfazi omnyama mhlale nobaba ebheni ozavo lapho esafundile angeke ngikubuze ukuthi kodwa ngendlela obuke ngayo ngiyavuma iso lakho liphezulu kakhulu futhi nesifiso esihle ngekusasa labantu bangakithi. Njengamanje ngifuna ukwazi ukuthi ngoba manje izinhlelo zokuziphatha wena lapha ngifuna ukwazi ukuthi why ngaba umsakazi